The title of our message is, How Are We to Treat Ourselves to Win the Race God Has Given Us? Kopyahan nyo kapsat, medyo atidog. Okay? God had placed us in a race. Amen? Okay? I read to you Hebrews chapter 12 as you are copying, writing down on your notes. Hebrews chapter 12, basay kada kayo kakabsat, 1 and 2. Wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. With patience. Tarayon tayo. Tingnan na sound dito, tarayon kakabsat. Agpursigi tayo. Kada ito'y nangayaban ni Apo kada tayo, nga panagserbi tayo keng kuana. Nga kitkitain tayo ni Jesus, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. May the Lord bless the reading of His Word. So nakita yung kakabsat ti Christian race. Dito itinangisahadan ti Apo kada tayo, nga dapat lipasen tayo, dito panagserbi tayo kenkuana. How are we to treat ourselves? What does it mean to treat yourself? To treat yourself means to learn how to keep your mind. Amom no, agbisbisikleta ka kat mindset, nabannog kan ngam no, di panunot mo kat napigpigsa, mayadayo na kapelang kakabsat. It's learning how to keep your mind, your emotions, and your body functioning efficiently. That's what it means to treat yourself. Kasano tayo nga masursuro, nga ikip, anat Ilocano ikip? Sa limet-metan, wano, di pa nang tagiben. Di pa nang tagiben. Kasanutay nga tagibenen. Ken kasanutay nga trataren, iti panunot tayo. Kasi iso dito, iti may isang importante. Our emotions. Because at times, hantayo nga mag-guide kan mag-guard ti emotion tayo, isumot ten kakabsat, iti pakaupayan tayo. And even our body, tibagi tayo. So this is a well-balanced message. Amen? So this is mind, heart, and body. Dahil tibagi tayo, tipuso tayo, ken kastamoten iti panunot tayo. Now, why? Why should we learn how to treat ourselves? We need to learn how to properly treat ourselves so we will have a lasting impact on the world for Christ. Masapol nga mo tayo nga aywanan ken tagibenen, iti panunot tayo, ti puso tayo, ken ti bagi tayo. Tapnon ti kasta kakabsat, nabaybayag, napapaot, ken naingingel mutlaeng, iti impact tayo, iti daytoy alubong. Kaslang ti example tayo kada, iti kakabsat, tapno makita tayo aya. DJ car periodic maintenance. No gimatang katlogan brand new, i-advise dagan ka nga ipa-periodic maintenance mo talugan mo. Why? Tapnon kasta, nabaybayag ti panagdaan na, ken kanayon nga naka-condition latta kakabsat. Ngam no talugan tayo, hana naka-condition. Kahit aglalalo no 15 years nga lugan, nang katamo pa na ipa-condition kakabsat, maamak ka nga mangi biyahe ti adayo. At baka itirik na kayo tingat kalsada. So nga, the point here is you learn how to treat your car so that your car can take you anywhere, anytime, even the long distance. Kas jay ti idea na dito eh. So, kumusta kayo kakabsat? Ana iti ararami din nyo nga panang tagiben ti panunot yo. Iti riknayo ken iti bagiyo. Tapno agbaling kayo pa'y nga naaramat iti trabaho iti Apo. It's just like taking care of yourself.
Kasanod pa ng salaknib mo, panang tagiban mo iti biyag mo, panunot mo, ken riknam, tapno napapaot ka, natibtibker ka, ken mas naranranyag ti panagsilaw mo, and you make a lasting impact on the world. Deti kakabsat kat saan nga deti, we are just going to take care of ourselves because we love ourselves. But this is about taking care of ourselves because we love the Lord and we love the ministry. And we want nga agingga nga ikanatay ti Apo iti angas ken biag, napigsatay la tahan lang ati bagi. No di ket pati ti panunot ken itirikna napigsatayo nga sumarangit iti panakidangadang ken mangaramid iti pagayatan iti Apo. Amen? After all, the world needs to see that Christians are always vibrant. Always, teko na di Bible, fervent in spirit. Iti lubong, masapol nga makita na nga sika, naregta ka kang kanayon. Naregta kay mo lang kakabsat, uno agpapatay. Kinamanta ka abay mo, no naregta, uno agkukurot. Baka da ASF na kakabsat. Okay? Oo. So, dito lubong, masapol nga makita da nga ti biyag tayo kat naregta, kakabsat, iti na espirituan, iti pamatis. So, nakita yo, the aim, objective, dito lesson tayo. Kaya sumutlan, ti agbaling nga narigta, Kristiyano. Amen? Okay. Na kahit tumatanda ay lalo pang lumaglagda. Okay? Let me share with you several biblical instructions nga mabalin tayo nga suruten kan panunutin tapno may apply tayo di biyag tayo. But we will take number 1, itang amalem. Number 1 is this. Number 1, encourage yourself in the Lord. Dahil natin muna kakabsat, nga panang tagiban ti puso, panunot, ken itibagi tayo. Encourage yourself in the Lord. No awan mang-encourage king ka, sikat mang-encourage na bagbagim. Inamanta ka abay mo na maka-encourage. Haan? Beamon, basta encourage sumlata da bagbagimon. Dakay dita abroad madalas, awan ti mang-encourage kada kayo. Na imbaglangan no, da kakastoy nga gimong, ma-mention pa iti names yo, at da maka-acknowledge kada kayo, may kararag da kayo, makita da kayo, digiti brethren. But on a regular day, awan man lang ti maka-encourage, di ba? Pero if you want to stay vibrant, strong, and to make a lasting impact on the world for Christ, deto'y kakabsat, iti masapol nga i-practice mo, iti biyag mo. Encourage yourself in the Lord. Sino kada kayo kakabsat? Deti akat just a evaluation. Da kayo kat kwa, as a Christian, namin ado nga inaramid mo, deto yan iti biyag mo. Tapno lang agpatpatuloy ka. Yeah. Kasi awang mang-encourage king ka. Kala ko man, lalo na, gawit kat balayo, puro unbelievers. Kala ko magin-melty, aya. Alagat ang ibaga nga, handa aming godly. Ang siyempre, iso lang ti member tayo di church. Kat dito'y kakabsat, familiana, sweet spirit. Mayat ti langan-langan, maka-encourage. Di ba? Di Carlot mangitultunog ka, maka-encourage pa, di mangitultunog kanya na, di ba? Oh. Ngem to no agawid, siyempre, madatnan na ijay, ana digiti sitwasyon. So, as a Christian, tapno lang agpatpatuloy ka in your race. Hanlang agpatpatuloy nga, dete, yan anus mo, no di ka talaga nga vibrant ka, laglagi po, dete ka na yun. Every day of your life, encourage yourself in the Lord. Encourage some ti bagbagim iti Apo. Let's open our Bibles to 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Okay, verse number 6. At na napasamak dito'y kini King David, I will start reading in verse 1, iatras tayo latan na verse 1. It came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the 3rd day, David and his men, soldiers, dito, yeah? Engaged that war. On the 3rd day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire. The problem is this. Verse 2, and had taken the women captives that were therein,
They slew not any, either great or small. Wala naman pinatay, pero they carried them away and went on their way. So David and his men came to the city. Itong mga kinuha ng mga asawa at pamilya, family ng mga sundalo niya. So David and his men came to the city, okay? And behold, it was burned with fire. And their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Nagrungaab digito'y soldado until they had no more power to weep. Nanlumo sila. And David's two wives were taken captives, Ahinoam, Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was greatly distressed because he is the leader. Nakasalalay sa kanya ang lahat. Siya ang pinaka-affected. He was so distressed. Matinding attack ito sa kanya. Sa kanila, wives lang ang nalus. Sa kanya, buong grupo ang kanyang iniisip. Ang matindi, the people spake of stoning him because the soul of the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. Binabalawdan ni David. They were blaming him. Gasam neda? But David encouraged himself in the Lord. Siyempre, teramidag ko na, di ba? Will I quit? Will I kill myself? Pagpakamatay ako, nararamidag. I will encourage myself in the Lord. Kadambuyo kakabsat, the passage goes on, if you read, kalpasan ti panang-encourage na sa sarili na ti Apo tinulungan na ida. To cut the story short, they were able to pursue their enemies who captured their families and were able to recover their families back. Ngam handa ko man aramid deta kakabsat, no awan ititibker ni David. Katitibker ni David, kasi pati siya distressed nanghina na rin siya. Maraming beses sa ating buhay bilang Kristiyano, nanghihina na rin tayo. Sa mukha lang, kasla naturod tayo lang kakabsat, kamti unag kat agkakapoy tayo. Agkikita tayo, dito nga nakaisam ng unag kakabsat, talagang malaylay tayo. And you know, David encouraged himself in the Lord. That's what you need to learn to do. When things get bad, go to the Lord. Katiyapo, when you get exhausted, amoy exhausted, drained, go to the Lord. When disappointed, go to the Lord. Learn how to encourage yourself in the Lord. In fact, kada tayo nga nabaybayag dito idatan kakabsat, may isa nga naging tulbek nga na-survive tayo. Dagiti ado nga discouragements iti panagbiag is because we have learned to encourage ourselves in the Lord. Now, kada kayo nga daduma, mabalin ako nayo, Pastor, how will I encourage myself in the Lord? Anya ti aramidek. As a way to encourage myself, kasi encourage yourself in the Lord means, ti way nga pa nang encourage mo iti bagbagim, liwliwaem iti bagbagim kakabsat iti Apo. Amen? Digiti daduma, siyempre, we go to a retreat, we retreat somewhere, and relax, bodily, we get refreshed. But the problem is still there. So you need inner strength. The only way that you can refuel yourself is to liwliwaem ti bagbagim iti Apo. Kasano ti mabalinti nga panang liwliwa ti bagbagi tayo iti Apo no kasta nga umay digito agsasalupang nga parikot ken pakadiscourage san ti panagbiag. Letter A, retreat to Bible reading. Bible reading. Awan iti makai-substitute ti sa uti Apo ti maited na nga biag ken regta iti biag tayo. San lang nga biag regta? Namnama kakabsat ti ited naging ka. It's a ray of hope. So when things get dark and bleak and drab, go to the Word of God, agbasa ka iti Biblia. Maybe a chapter or 2 or 3, 4 chapters in the book of Psalms.
Dito yung Book of Psalms, makitam kat kanta di gito, ingam kaduan na kakabsat, nga kanta dito yung Book of Psalms, kat expression ti distress, discouragement, kan loneliness, di jay salmista iti apo. He learned how to encourage himself to the Lord by singing a psalm to God, expressing through a song his prayers to the Almighty God. That's how he encouraged himself in the Lord. Amen? Oo. Bible reading, agbasa ka, basam di Book of Psalms. Basaam di giti karkariti apo. Maybe adda iti notebook mo, nga insurat mo jay, dagiti karkariti apo nga isuda iti mangpatibkerging ka, isuda iti pakayangklaan, tapnusan ka nga matangay, dayjay emotion mo nga madiscourage, isut bang patalinaad kenga. That's how you encourage yourself in the Lord. Many, many times kakausan, all of us can testify here nga digijay times nga panagbasa tayo ti sa utiapo were probably the best times of our lives. Those times nga discouraged tayo nga nagbasbasa tayo ti sa utiapo were probably the best moment. Those were the sweetest moment we had with God. Unlike to dete, everything is well, agbasbasa kat Biblia, maiturog mo pa eh. Ngamno, dadigiti permi nga madududug ti pusom kakabsat. Kadagbasbasa kat ti Biblia, permi nga nakasamsamit dagiti sa utiapo kenka. Permi nga DJ anag nakas kala nagigop ti bulalo. Nga DJ panangigop mo kakabsat kat mariknam de pudot nga lumasat yan ti karabukob mo. Nga mapan ni DJ tiyan mo kat pabang aron na ka. Kat pati di matam kala sumngaw pa'y kakabsat, di matam. Salputan na nga sarsarutan, di matam, di pudot na sumngaw. You get what I mean? Iso nga kakabsat, di kito'y times nga madiscourage, madistress ka, amo tiyapo, di kita. Kat ko na tiyapo, anak ko, it's about time nga mas manana mo ti sweetness iti saok. Iso nga, I'll allow this thing to happen in your life. So let's retreat to the Word of God. Encourage yourself in the Word of God. Aglalalo kakabsat no, datayo kat nabanog. DJ message ko may panggap ti halt. Malagip yun? Don't make hasty decisions, reckless decisions. You halt when you are hungry. When you are angry, adda iti pagpungpung tutam. When you are lonely, malidlidayang ka. And when you are tired. What you need to do is halt. You know what is halt? Stop. Cease. Agsardeng ka. And it's about time that you encourage yourself in the Lord. Babaan ti pa nagbasam ti sao iti apo. Detag Facebook ka, baka adupay ti masagap mo kakabsat nga mangpasen naay king ka. Pagpungtutan na kantupay, aglalalo no jay bet mo nga president katirtiraan da kabsat, baka si kantupay kakabsat iti agbara. So, remember these words, brethren. Hanggang angaw dito, kasi ti Christian life kat saan nga dito, kunata yung, it's not, ano dito yan? Haan, the Christian life, the Christian race is not a sprint. It's a marathon. It is not a 100-meter race. Hanggang dito, apagbiit, isong ipamuamin na pigsamon. It's a marathon. You learn how to conserve energy. You learn how to regain energy because the journey is too long. Malayo-layo pa kung hindi pa tayo kukunin ng Panginoon. Kaya matuto ka na mag-encourage ang sarili mo sa Panginoon. Hanggang back slide. Next, how do you encourage yourself in the Lord? Letter B, prayer. Prayer. Agkararag ka. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kararag ka, kakabsat. Anak manen, digito'y kanito nga permi nga madadown tayo, digijay, digiti moments nga idinagkarkararag tayo, kakabsat. Permi nga dete, nakidangdangadang tayo ti kararag. Permi nga nariknate nga permi, kakabsat. Iti samit, ti panakisarsarita, iti yapo. Those are the moments nga no kumaapoy, kakabsat, kat nakagilgil ayab ti prayer life mo. Because you were desperate. You were lonely. You were tired and you wanted God to
come to the rescue, kat tulungan na ka, tapnon ti kasta, kat napasag ka, kaya't mo nga ibangon na ka. Prayer. Amen? So, no, awan ti maka-encourage king ka, deto iti aramidem. Agbasa kat Bibliam. Agkararag ka. Learn how to encourage yourself in the Lord. Kada kayo agbasbasa, nabambanog kayo, nga maupay kayo pa iti panagbasa yon, ti klase yo, deto iti aramidem nyo, encourage yourself in the Lord. Letter C, how do you encourage yourself in the Lord? Soul winning. Ingkagsarak ti tao nga kasaritam, kat ishare mo ti ibanghelyo keng kuana. Sabalin to ti ragsak nga ited na king ka nga adda na siram. Amo yung kadi ti soul winning kakabsat. Hanla nga blessing ka di na soul win mo. Blessing pa king ka nga ag soul win. Kasi ti pa nag soul winning therapeutic. Adut blessing si soul winning. No itatakas na agpapatay ka, ingkag soul win. Once nga na soul win mo kat na save, imawad iti apo, sa bali di ragsak nga ited iti apo keng ka. Sana ka pa'y pinabalunan kakabsat ti tabungaw. O di ada pang rabim. Di ba? Hamag kidi nga isot birbirugan tayo. Letter D, how do you encourage yourself in the Lord? Reflect on God's past blessings. Lagi pong dagiti ado nga bendisyon ti apo. Kasi at the moment, ti makitam laeng, DJ paka-defitan jiriknam. DJ kasla, DJ makitam kat reason to quit. Dapat kitaam jay reason to continue. Haan nga DJ makitam ita isulatan ti kitam, jay reason to quit. You'll reflect on God's past blessings. Kat kunam apo, thank you. Ti adu nga panangilasat mo kanyak. You brought me here this far. Sikati nang ipagteng kanyak so far where I am at today. And I know that you will also deliver me kada ito'y apo nga despondency iti panagbiag ko. Mo'y despondency? Kaladete na ilobnak katipita, kaladete adda kati, napadasan nyo, iti napantataltalon nga ti itipitak na kabsat, no ipaddak mo ta sakam kat, aging gatsikat mo mo hindi ka unag na. Di ka gayong-gayong. So nagrigat, di ba kakabsat? Ngem ti apo no daka iti kasta nga sitwasyon. We call it despondency. Kat nagrigat iti kasla gadang. Nagrigat ti agpatuloy kakabsat. Agreflect ka kadigiti adu nga kinaimbag ti apo. Reflect on God's goodness, letter E. Kasano nga in-deliver na ka. Kasano nga ti apo, digiti wagas na iti naglabas, nga nangarayat king ka ng saranay. Kan nang papigsaken ka ngagpatpatuloy. Amen? Nga ni apo Diyos na kaim imbag, nagpintas ti message, take choir to be God. Even in the valley, God is good. So nga, kung ano di Bible, I had fainted. Kung ano di Psalms 27, I had fainted. Anat fainted ti Ilocano. Natalimudaw ako kung ano, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Let me give you this statement. I read this sometime ago. Kunana, when you lose the ability to dream and think on the goodness of God, something inside dies. Nuhan mo nga makitan, when you stop dreaming nga makitam to the goodness, everything will turn out right because God is good. No awan dayjay ken kan. No hamon nga makita ti kinaimbag pay ni Apo Dios biniglatan kakabsat nga negative discouragement amom ti mapasamak adda matay yan tauneg mo, something in you dies. And you cannot let that die. That simple faith, that ray of hope. Hamo may palubos nga deta kakabsat maidip, mapundi. Kat uray mapuy-puyo-puyon kakabsat, parubrubam. How? By encouraging yourself in the Lord, ag-reflect kalat tati kinaimbag iti apo. Look at the goodness of God. Kat kunam apo nakaimimbag ka, deto'y lakit din ti rason na nga siyak apo kat maupay iti panagserbikan ka. Idinto nga nakadado ti kinaimbag mo iti biyag ko.
Kat saan nga agpatingga ti kinaimbag mo. I know that even with this situation, all things work together for good. Kalati point na dito kakabsat, look at the positive. Look at the side nga makitam nga ni Apo Diyos is actually working. Look at the goodness of the Lord. Letter F, how do you encourage yourself? The testimonies of Christian friends. Amen? Mangag mo ti testimony, dinggem ti testimonyo dagiti kakabsat. Kat ma-encourage iti puso, makarit ka, no kasano nga napagbaligyan da, dagiti panubok ti biyag da, kat makarelate ka. Among ti Christian life, dakkel a factor, dito yung kakabsat nga, DJ correlation, kalang kumatiarig na no, gikabesa ka, nalakam nga maritay no, adda pang-relate am Jacob kabesam. The principle of correlation. So as a Christian, nalaka ka nga grow, nalakam nga maalangon, iti pamatim, no adda mangigam nga testimonyo, nga nakarkaro pa'y kakabsat, tinapaspasamak, ngem nakitam nga at the end, like Job, the latter was better than its beginning. Kat kunam to ti Apo, Lord, thank you. Amok nga santo agnanayon nga kastoy latati kasasaad ko. Naimbag ka, O Diyos, naparabor ka, naasi ka, ket amok nga iti masangwanan, nasa isaya at to iti sitwasyon. So, the testimonies of Christian friends. Letter G, how do you encourage yourself in the Lord? Past preaching lessons. Alam kit din, digitay tinake note mo nga preaching, kakabsat, kat basa umida, kat i-refresh mo, iti panunot mo, digitoy nga encouragement from the Word of God. Kat digitoy kakabsat, they are alive. They are sword. They are life-giving. Kat kadigidjay, encourage sam ti bagbagim. At danto, usaron ti Apo, nga manglawlawag iti panunot mo. Review your past preaching lessons. And last, most very important, godly songs. Agkanta ka kakabsat. You sing. You don't just listen to a godly song. You sing. Agkanta ka. Oh, kantaam DJ God on the mountain. Ako nang, oh, the God on the mountain, adakyan ti valley ita. Oh, no makatsyo deti kinwire deti bigat, alam nyo di lyrics na, even in the valley, God is good. God sees the storm on the other side. We can only see the clouds, but God already sees the rainbow. Makitan ti Apo kakabsat, ti panagsirnaat, datayo kat DJ pela ulep nga nalidem, ti makita tayo ng ti Apo makita ng sirnaat. So when you sing those songs, higher ground, Lord, lift me unto higher ground. Amdama, kantaan tayo ito, He will carry you. Amen. There is no problem too big that God cannot solve. There is no mountain too high. Naijayan. That God cannot move it. There is no storm so big that God basta kantaan tayo tulatan kakabsat. Oh, digito iso nga, digito songs tayo ti kapilya kakabsat, napili digito nga kang kanta. Duray maulit-ulit kung kunayo. Dagito kakabsat, iti maka-encourage. Kesa mo ti dingdinggam kat deday tawanan mong iyong problema. Kada digite kang kantaam kakabsat, digite na inlubungan na kang kanta. Digito iti kantaam. Kat i-relate mo ti bagbagim kadigito yung akang kanta. Kat ti Apo kakabsat, gaputa makita na like David, you are encouraging yourself in the Lord. Kunam Apo, yan encourage ko't bagbagik ken ka, kasi awang mag-encourage kanyak. Saklatan ti mag-encourage ti bagbagik ken ka. Kang kantaklat at bagbagi ko na po. Ha? Uray ko na, digiti karubang, agbaktit sa dijay. Agapak sa dijay. Nakapigbig sa kantana. Di dala mo, you're encouraging yourself in the Lord. So, bottom line, kakabsat, the Christian life is not a 100-meter race. It's a marathon. Learn to conserve energy. Learn how to regain your energy, regain your momentum. Kakabsat, how do you do that? By encouraging yourself in the Lord. Itangalawas, hangko mo, no, anya, itangal daw, hangko mo, no, what transpired kada iti previous week. But another week is coming. How do you treat yourself to win the race? How do you keep on going on serving God? How do you move forward in your faith? How do you, kasano pa nang tagiben mo't panunot, riknam, bagim, to function efficiently and to make a lasting impact in the world? Our lesson today is
encourage yourself in the Lord. Nagijay nga inted ko kakabsat, makasaysayat daunay. You should be thankful nga nakigimong ka ita. Tano saan ka nakigimong ita, saan ka nagtunin ita. Nelson, amen? Nadagat ta Nelson? Agat dakkel kumama nga namisam deto yung brother. Okay? To God be the glory. Father God in heaven, thank you. Nagmayatan Apo Diyos. Ambom unay, dagiti ka sa saad mi. Ambom ti kasapulan mi nga mangigan. Kasapulan mi nga pamalakad. Kasapulan mi pamabaga ken panakaidalan. Kat deti nga lesson, impalasat mo ito'y adipen mo. Tapnon ti kasta Apo, ammo mi nga tagibanen, ammo mi nga trataren, ti panunot mi riknami ken bagimi. So that Lord, we can function efficiently as Christians and make a lasting impact in this world for Christ. Kat adto nga rod nga gumaw-gawawa dagiti puso miking kaaman, we encourage ourselves to you. Kat help us to encourage one another. But as Christians, we have learned, kalakan King David, he was distressed. The people thought of stoning him because babalawon da po isuna, pabasulon da isuna. Kat di na munti aramida na maupayan. Ngam in-encourage na tibagbagay na kang ka. Kat Lord, nagsaya at tinaging result. Pinabilag mo, tinulungam, kat nagbaligid ang nang recover dagiti amin nga innala iti kabusol da. Help us, Lord, to remember to read our Bibles, to pray, mapanag soul winning, ag-reflect kam dagiti ado kinaimbag mo, dinggan mi dagiti testimonies ti Christian friends, and nag-reflect kam ka dagiti preachings mo, kami dapat misan dagiti amin nagimong, ken agkanta kami Apo, tayeb kasmi dagiti puso mikin ka babaan iti panagkanta. Thank you, Lord, kwam ti gloria ken dayaw. In Christ's name we pray. All of God's people say, Amen, amen and amen.